TRIPURA Mothani 48 Karamchara constituency candidate borom ganang Paul Dangshu no amsani Lukurokno sini nuge henai kisasa kok asaimani bising kheklaimani kebo ke shalayo political ketal khorsatai kelayo bisibar romai bubagrani digital warrior te live hangjak shalo TRIPURA Mothai ADC hapango phaimani social media ni bisingte Lukurokno tebo bubagrani khapango kok sarinai engkha tabuni 48 Karamchara constituency wo TRIPURA Motha party ni candidate borom ganang Paul Dangshu haipona sangrong shalo hokutuisa amsayo srai mangli kashawi phaiga Chongbari Kokpirmung Ongkhorkha lahar himboto khlaiye funugui rekha sai Lukurokno tui bubagra bai chongjak 48 Karamchara Mothani candidate borom ganang Paul Dangshu Chongbari Kokpirmung amsani Lukurok yasak sugui tongthogui masalaikha koktoma thumnairokno saka abo ongkha thanchani chobase constitutional solution ni bagai beskang shalo joto Lukurokno TRIPURA Mothano booth rinai eba bubagrano booth rinai hini saka borom ganang Paul Dangshu Lukurokni response অনেক পজিটিভ যত সেক্টর নিয়ে বরফ থাকে और কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নিছে अब মুভমেন্ট আছে we are in a movement और biggest largest party no defeat খাইনাই जों Ongkhorkha आं होप खायो जतन खानसाव भोट होनाय जतन TRIPURA Motha भोट होनाय बुवाग्रानो भोट होनाय तिनि अल्लाह आजिङो खाति पान्दानि जे खायसे हिमबतगो कुसुरो बरक बांखाना exact count saimiya but more than 1000 more than 1500 to expect halka oro especially TWF tini women's of large number of Ongkhorkha obono buwagrani hamjakmani sign asarno kaisa sumumiani je social media ko bangma viral ngui tongo je bubagrano hanangpina haitau khuknai ke saknai ke je kubun bosuni borok babul debnat mungoi je bubagrano saknai ko samna abono tui tam phirong murno machong phirok mung obono dinai negative energy borok khai जों बरकनो रेसपन्स रियाखै चाव बुवाग्रा बबन चाव बरकनो तिनि गोबांमा बसगाङाव खायजांनाय दं जों आबो खायमानि चाव नेगेटिभ एनार्जि न जों हाइलाइट खाय तामो खायनिबा जों बसगां पजिटिभ तिनि तामाव तिनि वान सिंगल एजेंडा आबंका परमानेंट सल्यूशन ग्रेटर TRIPURA लाइफ जों आबोनो नायो जोंहा नेगेटिभ एनार्जि न जों लुक आउट खायगोन जों आबोनो नायाखै दाइ बुट दुरि कप्लाइं थांके 48 कन्स्टिट्युएन्सि व थिनां नि बागै सिनि लुकरं बागै नाहार मुंताम तो सारनिन नाहार मुं खाबोनो पाइखांके आबो तो पाइखांके आबो उलनिको जे कन्स्टिट्युसन जे तमनि बरकनि अधिकार आबो तो माननाय नो जों बेसिको तंगिया we think for high जों जत फाचिं न खुचोखे वानसगो बुवाग्रा जों लीड खायने बस खानाय जों ताम खायने खाया जों बिनि मेसेंजार बिनि मेसेंजार निनो काम खायने